تاغل تجاري نامدن جبور آیا گشتی جی سال وگره کمپلویا نمنتوی گل شخص ریبر اپو ده مشاندن هیا نوها اپیج مهن در بازبوی کمپلو و جاره بروی کی جداتر کت مریته بتایبت دولت آتر کا فاشی به سیاست خوی قریش لسری دل سر شنگاله لسر هر جه گوگل برخدانیه ده مشاندن جن جوان گل دخه هدف خوام و کمپلو انتنکرنه ده مشاندن بتایبت د شخص ریبر ابو ده دخوازه هبونا خوال سر تنکرن ما بده فرض کرن ایرو ام دبینن هر قاد هر جه هر ولاد بویا قادا شر هر جه بویا موزیا شر سیاسی جبر و ام باش دزانن لبرانبری سیستم هری ناراضی بونن گل برانبری دولتان alternatifin heri mezin, çareseriye heri mezin, fikra reber apoyam. Ev şere ku te meşandin, gişti li beramberi fikra reber apo te meşandin. Reber apo gele ku bi nave habune mane ki wî nema bora kir serpiya. Xis xwedî îrada, xwedî hebûn û jinên tekoşer ciwanên şoreşger dan ava kirin. Bi taybet piştî fermana sêheşt rewşa şingale eşkere bû. Dinya alem dît ku fikra rêbertî kesayetekî azad afrînê. Îro şingal bi ruhê jin, bi tekoşîna jin û bi pêşengtiya ciwana tên askirin. Ev jî bi xêra rêber apoya. Beramberî fikra azad a rêber apo siyasetên dewleta hildiweşînê. Tirs û metirsiyekî mezin tê jiyan kirin. Hemû hewildanên dewleta Tirka faşîst û dewletê navnetewî em bê rêber hiştin û xwe ferz kirin. Ji bo vê yekê agahiyên derbarê rêber apo de hatin agahiyên derbarê rêber apo de nayên girtin ne malbat û ne jî parêzerên wî nikaribûn hevdîtina vê re bikin. Em baş dizanin azadiya jin, azadiya can û bi taybetî jî azadî û xweseriya civeka me êzidî bi azadiya fîzîkiya rêber apo ve girêdaye. Bi taybet di van demên îdayiyên cor bi cor li ser rêberê me hatin îdayên tên pêşxistin. Vê ji bîr dikin ku rêberê me ji bo me xeta soran. Lezgîn lazim e bi lezgînî bi rêber apo re hevdîtin bên pêşxistin. هرچی گاوک الوی مشهده آویتی ام دست خوشیلی کن و ربر آباجی هرچی دنگ خواب بلند کری و هرچی و خیانت قبول نکا ام جی دست خوشیلی جید کن و امد بیجن مالاوی آوا هرچی لی خواهی در بکوه شنگالی دا شنگال جی بسایا ربر آبو حتا نها راوی سر پیات خمایا امجی وقتایی که شنگاله بسیار برابو شنگاله دا آزان جین و امجی دنگ خودگهینا همو دولتا و دولت نامنتهوی و هجیه هکا بخت وجدانه وی هبه ربرابو خویی درکوی ربرابو افچن مهن اگه یکوی نینا و ناهل المحامية دويجي چنا هفديتني نمال باطاوي چا هفديتني ام هيفيتكن ملتي ما تايبت ايز ديال ما تشنقالي لي خوي در بكافن سر بيابن هتانا كده آگاه يكيش ربرابو نقر ندست ربرابو ربري ايه قالي بندست همويا